вокальный инструментальный ансамбльлары. Отан бүгін бу День воздушного флота России ден бу беледи мунистан турабыт. Бу брагынник дегенен 1930 сыллапка музыка хипагас күнегер Совет народных комиссаров урагынан Молотов и Батрагына бу брагынник 30 сыллаптанылар бу беледенер. Ondan öte bu 16 Ağustos Katıncı ayın 16 günü bu bütün Rusya aviatorların bırakınıga. Олег Федоров. Ondan bu avsar tebere göstermenlerge güneyga anademiye anyo ederdi Baybal Popov. Baybal Popov mладший